Assalamu alaikum туғандар, assalamu alaikum Бишкек хабар YouTube каналының каттаушылары. Амансыздарбы? Кандайсыздар? Бүгін 11 декабрь болып қалды, 2021 жыл. Біз эми кайрадан жумушту баштадык. Мына ушул сиздер үчүн, сиздер күткөн жолдун жээгиндеги аралаш арзан унаалардын бүгүнкү күндөгү бааларын билебиз. Биз менен чогуу отуруңуздар. Негизи эле ар базар сайын айтып келебиз, видеонун аягына чейин көрүңүздөр, анткени сиздер издеген унаа видеонун аягынан чыгып калышы мүмкүн. Армениядан, Россиядан келген фиттер дагы көбөйүп кетти. Мисалы, мына жерде фит дагы турат. Ушу фиттен көрсөтөйүн, 2003 1.5 объем. Кара түстүү, дөңгөлөктөрү кышкы. Баасы $5200 сурап жатыр. Тондар фиттин кузуу жакшы. Азыр артына өтүп көрейин. Мына сол жагы дагы жакшы болду. Азыр ичинде ээси бар экен. Так, жагы ушу да. Ассаламу алейкум. Сом алмаштырганда канча болот ошондо болушу? 420. 400 миң. 420. 420, 420. Пробеги канча болуп калды азыр? 200. 420 миң сом болот дейт. 220 миң километр жүрдү дейт. Онун жанында Subaru B4 автонасы 210 миң километр жүргөн, жылы 2002 объем, өтө срочно сатылат дейт. Номери бар экен, азыр ичинде ээси уктап атат. Канча экен бу? Билесиңерби баасын? Ичинде бар экен. Баасы канча болот экен? Баасы канча болот экен? $3000. $3000 чагылдырып көрөсүздөр, канча болот? $3000 дейт. Анын жанында японец 10 жылдуу Opel Vita автонасы, жылы 98, 1.4 автомат, 130 миң сом дейт. Дөңгөлөктөрү кышкы, 130 миң сомду жазып коюптур. Азыр ээси сиз канча болот болушу? 120 миң сом болот дейт. Мына ошол номерге чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Бул жерде 124 Mercedes 90, жылы 87 старший экен, 2.3 механика. Документтери юридически чистый деп жазып коюптур, 155 миң сом дейт. Азыр салонун ачып көрөлүчү. $155 миң сом. Ээси биякта бар экен, силердики да. Вложениясы не жумуш бар, ошону эсептеп туруп боло турган канча болот ошондо? 145 болот болушу. 145. Анан жазай турган жери жокму? Бираз лагеле капотту көчүп калган, калганы нормально. Баардык жери иштейт. Мотор коробкасы нормально. Мотор коробка гарантия. Түтөбөйт, май ичпейт. Мотору түтөбөйт, май ичпейт деп, дөңгөлөктөр кыштан ойлонбой чыкса боло тургандай экен. Быйылкы сезон эмес, кийинки жылы дагы көздү жумуп, смело чыгып кетсе боло тургандай дөңгөлөктөр турат. 145 миң сомго берип салабыз дейт. Уланталы, бул жерде Nexia 2 кара түстүү. Дөңгөлөктөр азыр кышкы эмес экен. Жайкы дөңгөлөктөрдө жылы 2008 1.6 16 клапан. 130 миң сом дейт. Номери 508 80 0508 77 42 42 деген номерде турат. Chevrolet Matiz 3 көк түстүү, коробкасы механика, жылы 2009, 120 миң километр жүргөн. Кузуунда бир аз жумушу бар дейт, мотор коробкасы жакшы дейт, 190 миң сом. Азыр эми эшиги ачык экен, жабык экен, сыртынан көрөлү. Мына жерде туугандар Golf 4 универсал, Golf 3 универсал жакшы болду. Өтө жакшы болду экен. Азыр кагазын көрөм. Можно болсо. Так, жылы 99, объем 2, автомат 300 миң сом дейт. Башкача атты коюп коюптур, бирок билбейм кандай машина, бирок Golf 4 эле көрүнөт обычно эле.
Чочтаткан жылы 99 бекен. Жағалашып жазды екен. Чалып сүйлешіп көресіздер. Біз Уланталы. Бұл жерде Nissan X-Trail автонасы 2002 жылы 2.5 механика. Жаңы мотор басылып тұр, провозной. Окончательный бағасын жазып қойып тұр, $4400 деді. Тоқтай тұрған бағасын жазып қойып тұр. Бұл жерде 220 кузов Mercedes қара түсті. Жылы 2000, көлемі 5, автомат. Басы 6,5 мың сұрап жатыр. Мына қағаз кішіне өдірек қойсын бәкі. Қағазды кішіне өдірек. Бұл 0500, 408, 468. Машинаға газ қойылған емес, Машинаға газ жоқ екен. Отырыштары жақша болды. Көз екен. Mercedes 220 кузовтындағы любительдер өте көп. Уланталы, бұл жерде японец оңдылды Nissan March 2004 1.3 автомат. $3200 сұрап жатыр. Ішінде есі ұқтап отыр, тосқалдыққа байлап қойылы. Бұл жерде Ford Fox Sedan жылы 2002 объем автомат 200 мың сом деді. 200 мың сомға үшіндай автонаны қарап көріңіздер. Қандай автона. Артында бамперлерінде жұмышлері жоқ екен. Крылосы дағы, ешіктері дағы сызылған жері жоқ. Капотында біраз жұмысы бар екен. Кейінгі бұл жерде дағы бір оңдылды автонасы 2000 жылғы 2.4 коробка автомат $4200. Nissan Bassara деген автона екен. Үш нөмірге çalaslar. Koreyadan kelgen Chevrolet Spark. Коробка автомат. Жылы 2014, объем 1. Бензин екен. Заводской бензин. Бұлар көп учурда газ менен дагы болуп калат. Ошону эске алып коюңуздар, бұлар бензин екен. 146 000 км жүргөн. Бағасы $7,500 деді. Ушул нөмірге çalaslar дагы сүйлөшүп көрөсүздөр. Mazda Demio sol ruldu 2001 жылы, объем 1.3, механика 5 штука, 230 000 сом деді. Азыр салонын ашып көрелі, 325 000 км жүрдүр. Қанша алады болды шу? 220 000 сом деді. Жапон, болды. Ешік ішіне жақсы жабылып айтады. Мына жерде туғандар баяғы Toyota Corolla'nın универсалы бар екен. Дөңгелектер қышқы. Жылы 2004, 1.6 автомат. Бағасы $6,700 сұрап жатыр. Салонын көрелі. Табиғи қанша қалды? 277 000 км жүрді дейді. Corolla'ның кузовы жақсы, $6,700 дейді. Үшін жанында әлі Toyota Avensis универсалы. Моторы Vivitai мотор екен, жақсы. Коробкасы механиканың 1.6 объем. 2001 жылы, басы $3,800. Коробкасы механика 5 штука. Honda Civic сол рулду, қара түсті. Бірақ ешбір малымат жазылмап тұр, сатылбай тұр. Есінен бір сұрап көрелікші, қандай дейсіздер? Салонда сатылуда алмақ? Жылы қайсы? Тартпайды қойды, Тартпайды қойды. Бұл жерде Honda Odyssey'дің сол рулду шатыл екен. Дөңгелектері қышқы. Жылы 95, 2.2 автомат, состояние жақсы, 280 000 сом деді. Салонны бір көрелі. Қанша олады әмі? Жұмыштарын есептеп тұрып, бала тұрған мағыз қанша олады? 260. 260.
Реальный клиент болуп алам десем. Иштешебиз. Номер 708 27 ушул эле номерге чалыш керек да. Ушул эле номер бай. Болду. Так, мына номерди дагы бир жолу көрсөтөйүн. 0708 27 22 55. 260 миң сом дейт, бирок андан дагы оламын дегендер болсо сүйлөшөбүз, түшүп берем дейт. Значит, дыйкан экен, номерге чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Мына жерде Audi 100 өтө легенда автоунаасы переходка. Жылы кайсы? 8923 160 миң сом дейт. Ушул астындагы номерлерге чаласыздар. Азыр ээси биякта экен. Бул канчага берип саласыз муну, ака? Сүйлөшөбүз дейт, номерге чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Honda Accord'un экинчи кузовунун универсалы 2001 жылы 2.3 Odyssey мотору 315 миң километр жүргөн, коробкасы автомат. Мен Odyssey мотору деген бул просто эгер мотору бузулуп калса же кармап калса, ошол Odyssey'дин 2-3 басса болот деген. $4000 айтылыш багасы экен. Азыр салонду ачып көрөлү. Отуруштары велюр. Жакшы абалда экен. Ya. Азыр артынан өтүп эле. Соңго эсептегенде канча болот ошондой болушу? Бияктан көрөлү. Азыр эси биякта экен, клиенттер менен сүйлөшүп калды. Биз тоскоол кылбай эле коелу. Туугандар, азыр базар бүткөндөн кийин кечки базардан башталат бул жакта. Ага чейин биз менен чогулуп туруңуздар. Базар için тартабыз. Kimге видео жаккан болсо, сөзсүздө лайкты басканды унутпаңыздар.